twihute kubera ko umwanya wadusize. Eka dutere haleluya. Igitaramo si konseri. Ye kurumva kondigite niwe kondigitere mukuru cangwe urungirije uri mukuru. Iyo umuntu ari kondigitere mukuru tukaza wita kuba korali uzureba ibintu bigirira ifayida iteraniro. Naho iyi korali muzoza musohoka iriya mu repetition muri practice muvugane bakubwiretse ni gute tworepeta indirimbo zitanu ukatuzana izo uzureba inyungu z'umwuka sha kurumva uzureba ikintu gifaidikiye abakristo. Nico ndakundira Gatayiro muri tayari dutere haleluya. Haleluya. Twigeze kujana na Gatayiro ibutare twasohotse amaze Gatayiro banzureka ikidarisha hamuza mw'indirimbo y'ikirundi ivuga ngo ilala tibigira ico bimaze Yesu simfisi ico no guha babagusaraba wawe wambiriyeho niwonazeye gusa. Amazi iratuzenga ibutare kwa hariya muri Nazareni kwa Zaburo iratufata tukaza twika hasi turakamba. Ureba ikintu gifitiye abakristo ifayida sha ye banzu gasubire mu bwego narata kandi takana umubabara naratatse ndataka takababaye ijwi riragenda ngo rikugeraho uranyumva. Ukubano bakristo hari igihe baba bababaye ariko hari igihe tuza turirimba ikora igakura umuntu ibwiniriya ikamuzana amahoro yo bwo. Sema amen. Amen. Niko kamaro k'igitaramo ntabwo igitaramo akamaro kacu ari liste ya press. Oya. Igitaramo ni inyungu yo mu mutima izigenda igapenya. Ritiririje ikanisa turayirya. None. Nanje azabiyo ntumigwa mu bitaramo z'amakesha y'abakongo. Hakabiyo bampeza rimwe barantumiye mu giterane cabe. Mvuga size none size ruko ntibuba bwake twageze mu sazitano ukunarapfuye singahe naje kubwiriza muri Maranatha ndimukaza mwivovotera nta womenya bansurira imuvuge ngo naratatse takana umubabaro mbabaye ari kugira gute numbarasha harakanto muturanga umujanira ko ngako ako kantu bataze turirimbire bano bantu bicaya. Iyi ndirimbo yoba ari igisubizo tumwe murabo tumara yemba mae uranyumva urandabara nagutati yemba mae uranyumva urandabara ineza yawe narayibonye waseru